navuga ko ibabaje cyane, inkuru navuga ko iteye agahinda ku rwego rwo hejuru. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa mu karere ka Ngoma, bikomeje gukora y'amabara. Ni nyuma y'uko rero tariki ya 4 Mutarama 2026 mu murenge wa Jarama wo muri aka karere ka Ngoma, inkuba yahakoze amabara ari ku rwego rwo hejuru, aho yakubise abantu 15, 9 muri bo bagahita bitaba Imana. Kuri ubu ngubu iyi nkuba yongeye kuba yahakora amabara. Yakoze amabara kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi kwa 4 2026 muri aka karere ka Ngoma rero, ariko imirenge ikaba itandukanye kuko aho yakoze amabara ku murenge wa Gashanda, mu gihe icyo gihe ari mu murenge wa Jarama. Mu murenge wa Gashanda rero inkuba yaje kuba yakubita abantu bagera kuri 26, umwe ahita yitaba Imana, abandi 25 bose bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga. Amakuru avuga ko abantu 26 bo mu karere ka Ngoma bakubiswe n'inkuba, umwe ahita yitaba Imana mu gihe abandi bajyanwe kwa muganga. Iyi nkuba ikaba yabakubise rero ahagana saa 5 zo kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Mata 2026 mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Gashanda wo muri aka karere ka Ngoma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Ngenda Mathias niwe waje kuba yakwemera itangazamakuru ko aba baturage bakubiswe n'inkuba bari mu gishanga, bakaba bari bugamye mu nzu yagenewe ububiko bw'umuceri kuko ari nabyo bari barimo. Hanyuma inkuba irabakubita bose uko ari 26, umwe ahita yitaba Imana, abandi bahita bajyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo bitabweho n'abaganga. Uyu Mugitifu yakomeje avuga ko aba bantu bose nyuma y'uko inkubi bakubise 22 bajyanwe Kibungo ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Abandi abagera kuri 3 nabo bagera kuri 3 bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gashanda kugira ngo nabo bitabweho n'abaganga, mu gihe witabye Imana we ubwo yajyanwe mu buruhukiro. Gitifu rero agakomeza kusaba abaturage kugira ngo bajye bubahiriza amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi kuko bibujijwe kugama imvura ahantu hose ubonye, kandi noneho tukajya tumenya yuko gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu mvura ari imwe mu nzira ishobora gutuma inkuba yagukubita. Bityo rero tukagerageza kwirinda kuba twakoresha ibi bikoresho mu gihe cy'imvura, tukirinda kugama ahantu hari ibiti cyangwa se hasi y'ibiti, tukirinda gutobanga amazi. Buri kimwe cyose gishobora gutuma inkuba igukubita tukakirinda. Umva ko rero ni inkuru ibabaje nyamureka, ni inkuru iteye agahinda kugira ngo ubone abantu 26 bose baryamye aho ngaho. Urumva ko bibabaje ku rwego rwo hejuru. Kayo nguko rero reka aba bajya no kwa muganga tubifurize gukira, Imana ibabe hafi, ibarambure ikiganza cyabo bakire. Hanyuma n'uwo witabye Imana tumusabire ku Mana imwakire mu bayo. Ndabakunda cyane, ngenda umuhungu wanyu Mr. Habo Big Baby Mind Joke. Ciao ciao.